pular on duuɓi guluuji kadi e 11 aɗa jibinede annabi Isa ibnu Mariama pular o wowla Égypte andi ɗum no neeɓi 3012 ans avant la naissance de Jésus-Christ 3012 ans avant Jésus-Christ pular ngal wowla. Si un vieux peul meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Tawi mawɗo pullo maayi ko ɓuri heewde ko harayno wawi ka suudu defte sum fi on ji adlam titre on tigi tigi koni adlam on ko alɓule andi alɓule on ko pular Sénégal ko kalfe ko alɓule dandoje leñol angol mulugol par ce que ɗengal si ngal windama hara ngal daɗi mulude aduna ko ɗum baba ma wino ko ɗengal woni leñol so ɗengal ngal wolama ngal windama hara ngal daɗi mulugol par ce que mawɓe men ɓe depuis le temps colonial fayda ado mum ila 1775 no men hollirano hayri diina kan naati Fouta Diallo 1775 e de la 1775 ha 1956 deux ans ado indépendance on o ko jihadiji wulure e jeetati waɗi nder Fouta Diallo si diina ñiiɓi e saliɓe diina ɓen dogi yaari elen Baskot saliɓe dewɓe diina ɓe woni sous l'autorisation de l'islam diina kan propage wono salinoɓe diina ɓen fof ɗum no yalti leydi ceerno noon kadi pulal ngal no luggi haala ndan kano wembulinoɓe kamɓe par ce que ceerno on andi ko jiimo ra numpicco kono ko ceerno on ko jannguɗo reeni nunɗi wiyete ceerno en principe aray mo janngi mo reeni mo nunɗi aray mo janngi mo respecte gandal makko ngal himo reeni e woɗaji ɗum ko sari aw toŋi ko fof l'islam ini ɗum ɗo ko interdit fo o woɗɗito ɗum te ko Allah wi ɗum ɗo no toŋa ko fof o woɗɗito ɗum kala kala district ta kanjo hari ko ancien district ɗi ngari ko ɗi joyi ko hari leylaki ko premier dantari wuɗi e ɗi joyi hari ko ɗi woni tigi tigi en kono joni ɓe faala heɓude district ɓe newnana waɗi district joni 10 e ko on tuma noon fewndo révolution hari ko ɗi joyi pet kono hari gilandema Kasawol ha Bomen hari ko Cangel Boori hari ko sous-préfecture ɗi joyi yalti Cangel Boori e wano Kuramangi hari ko Cangel Boori joni ɗon ko sous-préfecture Juntu hari ko Cangel Boori joni ɗon ko sous-préfecture e Laafo hari ko Cangel Boori ha Laarewe joni ɗon ko sous-préfecture woni ɗi tati yalti Mandame e Linsa ɗiɗo fof yalti e Cangel Boori kono fayin no heddi e district ji 10 e go yaadiji wulure e jeetati waɗa gila 1775 à 1956 à la veille de l'indépendance si diina kan ñiiɓi heɓi doole mawɓe men ɓen ɓe yeeruji jawnoɓe janggi alqur'ana ka e juuɗe arabuɓe ɓen ɓe ari ɓe etti yeeru ko ɓe wawi kon ɓe traduise ɓe firi alqur'ana on e pular ɓe firi alqur'ana on e pular par exemple ɓe wonata koyngel yaatatoɓe en ainsi de suite ɓe janni yimɓe ɓen ha notion ji ɗi woni ancré ka koye yimɓe ɓe diina kan ñiiɓi fina tawaji ɗi annduɗa woɓɓe ɓen annda ɗum ɗon e misal wono yarete ɗaɓɓoyeji woni sa tolkeji wano fewdotoɗa ɗo ni fof dorema fewdoto e ɗumiraɓe ma e kotiraɓe ma no fewdoti e ɗaɓɓugol sonnaji kono sa yahi directement Fouta Diallo ko ɗum ɓe wi ko sarijo dogi taari Fouta Diallo wona mawɗo a yahi direct a wowli ko wonɗa mo ɗaɓɓirde kon ɓe gayi o ko feetu o yahu takkoɗa ñala woɓɓe kadi annduɓe ma yiɗanɓe ma inna awamen ɗen ari kam on jikkugol on fi mbeɗe yeegaji o momin falana sukame wiyeteɗo X e tama feere on satama ha hewti woni bandoni feere on acci tanaji ndin ɗuuɓa yilon ha milimoɗo futuro suto si jomba fawe tiggare ko ɗum ɗon o ɓurata jooɗade dewgal ngal ɓutta ɓuuɓa to tiggama ko tumberenaji ko ɓuri kon ngal laƴen kono ko ɗon Fouta Diallo fuɗɗi wiide nodda notaki no andi ko noddira so noddama o tawi ke passe o notike waɗi tembe seegal o notike ma o falji o notike wonata e ngal dewgal ko yiɗi suka o ko suka o yiɗi ngo ngal ɓuray ɗon Fouta fuɗɗi wiide nodda notaki no andi ko noddira ɓe accitu hakkille e coutume ji ɗin par ce que coutume ji ɗin si wona ko Allah wi birru aba'ukum wa barrukum abna'ukum birru aba'ukum wa birrukum abna'ukum ɗiggane mawɓe mon ɓen batum haray wona e selugol laawol Allah ɓe woni wona yeddugol Allah ɓe woni kala ko mawɓe mon ɓen tawruɗon ɗum si wona yeddugol Allah jokke on nin soyta par ce que nene ma baba ƴakkata ko haaji tuttana ɓiɗon on faami aray ko nafa mo kala ka on tigi seli ko mawɓe wi ko haraw tawi passe o seli o yahay tun o feggo wala ko ɗum bolonda kon sa diwi kon tun a feggo ɗum towa kono sa diwi kon a feggota o inni bismillahi rahmani rahim in the name of God gracious and merciful Qul huwa Allahu ahadun say you Muhammad he is God the one Allahu samad God is the independent and without of all lam yalid wa lam yulad he beget not nor he is begotten wa lam yakul lahu kufuwan ahadun there is none like unto him in this world
andi o firaniɓe an corte wongol ngol ɗon ko ngol tawhid ɓa haɗi diwe jeena haɗi ko timmo waɗa mawde nden kono ko ɓe o wonno toolajo yette bariɓe ɓen ko ɓe woni tosokoɓe ko ba e gayni kanane ko ba e diallo e so e bari kono ko yette barijo woni tosoko on andi tosoko on harayno hoyi gacce e haldi joni tosoko yoɓe a ɗon ɗon mawde ka timmo joni yahay to ɓuuri ya taroye ɗum meteli ɗin eɓɓe toon kala laamotoɗo are ɗa honno fugumba ɗon on tigi 40 métre longol kono ko to e ɓoyte ɓuuri are tareɗa fi joni tugol ɓe teddugal mum on tigi aray ko wafi diwe ɗen jeenayi ko noon yayri ha laƴi toon ɗo aman bawkar biro kanko o salti fes kadi ko alternative kadi ko ɓe wona ila duuɓi ɗiɗi ɓeeɗa kadi joni ta duuɓi ɗiɗi yawi noon ha fewno makko o révolte o sali o ni laamu joni titake ade ko fulɓe ɓen ekkito kala gandal nafowa ɓe ekkito kala gandal nafowa surtout pular kala ka ɓe yi gandal nafowa ɓe ar ɓe reconverti sangal en pular pour que ça soit accessible à tout le monde kadi on tigi wona gandal ngal needi parce que gandal ko ngal towi wo ko ngal towi so ngal arda e needi haray ko ngal lorray kal ko ɗum woni science sans conscience la ruine de l'âme Allah dande gandal ko ngal fanɗi wo ko ngal fanɗi si ngal wondi e needi ngal nafay e postérité o ngal nafay génération future on haray génération future on eray ɗen tori yo Allah wawnuɓe pular on ɓuuri en enen ara yo Allah hokkuɓe kutu ɓuuri en enen pino pular ngal niɗi à travers le monde Fouta Djalo